Kemudian idi wija-wijanna alena almarhuma tausahakangi ko ye tu sumbangan makan jalan berbentuk amal jariah. Kaya sumbangan berbentuk amal jariah. Nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah santren. Itu amal jari itu. Maka damagai makuye. Iro nabita narampe maka damambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi okolino namo pada mirajanna siradongi paklarapanna. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istana ibangungangi padahal misalnya cek dia misumbangan nasisa misemeng. Mana kay bangunga bola ko suruga maraja ang ka hotelena. Makuye. Apalan na yato tau mak bangun masigi pa. Lai pasipulut tu apalan na tau mak bere jamae. Imangi si bamak mungi. Apalan na pak bangi yala to. Apalan na pengurusu masigi yala to. Apalan na pasari-saringi yala to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangnya apalan no nak yatawe. Napa siaga egan na kumpulan na yero. Yalengi tau mak bangun masigi. Maka damagi na yeleng, de gaga tau bang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sering, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau mak berejama, kini dega masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanana tau na wakapakang, nonri masigi. Yan na to ampay ko, memaki bualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuju. Magay pa, salama no la tawe yatu, yan no lamui tawe, tatak malolongan. Tataki malolongan. Mega po to tau pa, cia. O di na melo. Natuju galu na liwat China. Palisay, aja na yung polaye. De na pahang ito pa. Iya to galungay sa laye mato, kubija-bija malay, belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi iya to lalangnya, salama no la tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, iya bata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya kwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tu Pak. Iya tu ampai, dia tu gaga pahala cau etai, pahala na pasidakah. Iya ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palan na sampajata. Iya na tamate pa aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gaga. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satu nya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa di lepang. Makanya ia umur ta palimatan 70 tahun. Angka tau dapi siratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyale na chau tu pangonron na chau monrong. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tahu mi masampajang. Ya tahu naro sampajang komelo hitung, dia banyak genap Pak. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok maka mate ya anu kamu pasampajang na dia na gaga. Makanya pas sidak dia na pajal lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tahu matewe rewa, iparewa kanyawana, na rewa lo kolino cidi ba na pigau. Memi rewa masidak kangi waramparana. Magay Pak, dia nak kada melo ka rewa masampajang. Dia nak kada melo ka la umrah. Padahal iya ro na China itawe ko pilino. Tapa melo la umrah. Dia nak kada melo ka la haji. Aga pale, mau mensedekahkan hartanya. Magay, nasabak nisam. Maka dia pasidakay, dia nang kanalip pangapalan na. Mapasitaru-taru gang kapikama lino na po di paja. Ya ko tau mapahang ito Pak. Ito ampay sidape itu akimi sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay, nasabak itu pokok. Ia itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waramparang. Angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana. Tapi macipi papenadin maseke itu. Naseke apa maka dari mana kata melo ya le namui di deto naganda
Yan ang kataw machipi papenadina de meto besa tu kataw makarawi aku iteng kau to na yan nung kataw nung na makalo galun na maji na tali marato ni sabu na sumbangang tau masekke iya tu nasabaatin na machipi. Tanya waran na kurang atin na meto machipi na iya ko ati machipi de gagap de na me ganna. Yan na tu ampay na bitta na pagurongang ang katupa burana ati na sogi kega Surah Al-Waqiah. Yan ang kataw to lima chipi papenadin na surah baca suratul Waqiah. Masagena tu papenadin na. Yaitu pak burana, pak lasati je yaitu. Machipi papenadin itu. Lihat tu ko tau kasiasi. Lihat tu ko tau peri. Silangang. Iya ko tau kasiasi melo iman rena de gaga. Deto ka ko penra to. Maka kadang kanan resede na ganan ko bajay. Oh, berarti sogi menemui. Pak itu nasangnya nabita sogi ang kanan resoy ang katonan ko bajay, ang kanabola non rui machinong, kemudian ang katona bayinena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw pung kanabola ang kanabolana, ganna to andre na tapi de na bayine tanya pa tau sogi ito. Tanya pa. Yan na tunasan na bita tau sogi itu. Makanya itu tayo pak dua. Maka dakaon na ang katau kasyasi. Selain tau kasyasi itu, itu mendaria mak dareke tau perri man itu. Tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi, meloy man rin na degaga. Yasangnya tau perri, ang kamotoro na meloy mangoto. Ayan na to. Tau perri mi itu. Ang kau tau na chidi may pagan na idua. Tau perri itu. Yan na to 5 kibo surat katarang aku ramampu. Pano kantoro desa cia capu nang kasih bantu ang kasih bulak matana atau perri mana gitu. Ternyata kasih asia itu. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantu wa cocok ni na tau perri memang mi. Tapahangi. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya sange suku papenading Pak Burano na Pak Burana. Jadi ya ko denule pakang kaya sange syukur ia tabaca he. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Narubah papenadinge mancaji gena. Biasa ka napoda guruta. Maka da iya komelo ko maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka pangurus bandahara kaya pala tau masaginay papinadina. Ero tau masaginay. Iya talu pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa nomoro si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna ko melo yala pangurus masigi. Kaya yang penting tau malampu. Namo de gagar na ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galar na tapi matan rito kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, iya naron na pau, maka daya ko pangurusuk masigi na aja na iya tau sogi muala. Sapai tau masagenay papinadina. Pak yan itu di mak bantu ya tu tau mega gagan na tapi macipi papinadina tulidare kimi na bawako. Si runtu si mak dareke si runtu si ko mak dareke si padahal itu nami ilaw gaganna tapi mak dareke memang ya Pak Mito iku ilaw kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi sikola yurusuna matarutaru pice de betungan na aja mo ang kalinga mana kung kana pau tau ya Pak de tu gajaji Pak sini na tu teh ya puluk ketina na pau manang. Ya, makanya segala sesuatu narik kuyuru si agama Pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu, yang kedua tilau dongang, yang ketiga pentitu ye. Yang ketutau biasa na pujila da watuna tu ukulino. Maka daya to tu ya no biasa ko siruntu siat tatuiha. Si sapa tu ko na siruntu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itau ne wala da si poji watuna tu
kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lala kubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin genna pak dongang kotok ko boleh ko kui masigi ede to na ni suruh nabi talo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru ete mi lodong. Ya loki siarai. Pali makanja tu ko ni Jumai. Masalahnya di patulle macuria rosiara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. De peniruleh. Pak di perpi malap pak teto lo makalompok. Lo tomi mas selfie. Na papala ni liman na makwana paipoto. Deni laudong. Ini jadi masalah. Magi na wani Jumat Pak Bu. Maka dia Nabi setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akadato si Pak bicara. Maka ia komelo ki lawi masyara nangkai ruh no kutuki burue datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari di dendru lepar apa? Namu pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang ya sange syara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguru Tasaye Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparokok kaluku na ibuana. Jadi okomiase boleh na goray kaluku maka day rokok ko ketu makunray me pakai ibu mo na degatau menrekyo. Rokok ya rokaluku no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Na ibuana tahu na panasuro pe marewat atong. Itu di yoli Sayyid Karama betungan na arak makarama na sabak nulle parokok kaluku. Salah satu waliullah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupurai boti tawi, surolo masyara kuburu. Tanyaki buru sembaran nasyarai. Itu kuburannya para wali. Aga na pigau, lawi bacangi pate atau matewe, na pamilodong, epong, talengak baraka, taletui baraka anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia mitu nasala ko makadaki opo nganu pas salama ka itu salah tawassut asanna itu. Tabedakan ya. Yo pidi loki buronda upa kay mi apo mo he. Pure Pak Boting aja musokannya aja mula saya ya. Tahu kunru to iya tuh. Itulah yang tawassut, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Ia ko tawassul lauki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatih bacangi surah Al-Ikhlas, ilau doang ngangi, napaki milau doang kupung Allah Ta'ala. Ndak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi atau pandrita. Berkah kewalian. Kadang-kadang lelena, angka asoso tabaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dah lelena. Lalan na tau mo lengi nikmat. Na iya tau panditay pa, yale nikmat karama, yale nikmat kawalian. Iya na ruyilaw. Pakuy anak kumatu po he. Itu yang diminta. Jadi aja talo bawa syarai ko tau pandita. Buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas la da. Tilaw ni barakan. Kupong Allah Ta'ala talenga kasih anak tu anakku tapakuy sipak na papade sipak na iya tau. Makuam itu yang namanya tawassul. Lauki jupanda lepangyo ko kiburu naguru takya Abdul Rahman Ambodale. Di Mangkoso. Bacakan Fatihah, itu guru tu wali. Itu keramahnya itu luar biasa.
Liwat tuigan na karamah na guru ta kay Jabir Rahman ang bodal. Ang kabungo ko si wapa na micuy, baru ba way na bari macala way mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya sewe tak deng padye. Na micuy ba mi? Lawi macarama guru ta kumanado, na lapo jukawa kapala ina sabbo, tama way saruban na minaludo na demparang ilokoro lepa way de na tama. Latu inalay saruban na de na marica. Watun na ilam mak guru ta tu Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah itu yang pasuru. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Jabir Rahman ambodale pasuru. Na saya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na de matuni gagay. Tat de tu isa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikolo kumangkoso, titip. Tataro ko sikolay, napakilo ko guru tabacangi Fatiha, napatilo doang ang ipong, karo kasi anak ko taro mapasantreng. Talingi baraka pada ya gurun. Makumami itu pa. Aga beda na ito ko tolo minre ko bulan, te kung kato minre bola baru, na to minre bolana na makanja irita to milodo, ipong ngalito ka kasidali, pada kanja na yamatu pada mo. Maliw to baru tayo ng kalau mak baca dong okur tolot tuda makadawe mudah-mudah kasih katoto kumatu mako kanja na pada mo ya tuh. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata makada musyrik karena laku rapahang. Iya. Saya kemarin beli satu kitab itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dega dalele, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Kada mau pidega dalele. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim nain rami tawe Pak kami to Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminrang ibo na parewa. Jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kangi sebelum matin roki takiringan Fatihah tasyarai wiki burukna bisa disiram taboloy kotolo masyara kubur makanya aku boloi karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angkana arone na nabi tamate na bolo. Dia mengkasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ga nabi ta kiburu na tawe? De kiburu na mi anakna. Dasarna wadi ga to bolo kiburu wading nasaba iya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicammi nandi to nangka na tengi monri na berarti sunnah selamanya. Kama komiro. Kecuali purenate, makanya sujud itu sunnah. Kenapa? Nasabak biasa deh najama na bitta. Biasa to najama. Tapi marepa ina jama ini ya deh, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapan nungang ina bitta mancaji waji. Ya jatuh sita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah nih ko de gagay pu imam mapalaeng. Asa udah ni gak mapalae anu de na metama. Aja na ya ko de gak mapalae aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala de na tapalae aja terpaksa kangi. Makanya guru ta biasa mancajima subuh Jumat de na sujud tilawah. Maka di maji dia na sujud tilawah guru tantu di sujud tilawah ki sisa na pure mak beres salam maka de kalau pagi po maka de sujud subuh Jumat nasa deha winger rasa nasa mape de ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari de na sampaja subuh te ko de kamapalai itu bahaya apa Pak Mega tahu na kutulina zaman ite nasa ni waji. Padahal dia na berubah kedudukannya tetap sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subui. Magay. Nasa napura na jaman. Na bita. Na dito nang kanatengi.
makwami tu. Mega apa tu tau dena lo masam paja subo pak dena kunu imangi. Ah lauki ha sunna mi tu kunu. Makwami tu. Iya ko mapangewangi pede dena kata lolongang. Itu agama yang pak magampa. Cuma kadangkala angka tahu ya dena jamai na pasalah. Wah itu mawatang. Iya mina jamai nasa cocok mapangewame mangi. Ini yang banyak. Ya nadena na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak ya bid'ah itu penaraka capakna. Iya kene makadai makruh. Menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum nagama tak menyamat. Maka dabami wajib gak? Atau sunnah, atau makruh, atau mubah, atau haram. Iya miro bawa. Maka deh sunnah, deni jama berarti makruh. Itu ampai koto tama masigi na ji abioi palayolo makruh itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pole masigi etapa aja atau wi palayolo makruh itu nasabak sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu puraki meki matindro de tak jenne makruh itu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio, meki ceme, ajenne ki jolo napa dio, apa sunnah? Ya kode tak jenne tadio, makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC, makruh karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Makom itu, tadinya bid'ah, makruh. Ya sange makruh dega dosana rogi mi.